Cingelan badi fi wei bodon banta hagede kecing pelai kedika trailer bat nak tim jangka lu hidup mereka yate dia don kan ni di ba Jeffrey bodon kan lang bagi kumperlong ban penskanya kedika jilam kabarit na banta kedika ski ke bakram kabadi ban pelai kedika trailer bat kantam ni baik jam-jam yang bolong buat bolong bahaya sem tak jadi dikam ibolong rukumu cibai saja juga government of Mekalaya di makor benda ibran su tinggal aku beli iru iblah jengkeren hagini kepor di kendian kejik beli nasu bolong kampun su kadi bah section bolong kumpul jangan ibolong producer di ketika di bahasa section itu ini di lah sahabat nga nadu ki post dan isa lang ban isa amal ki itu poli dan ripa di ini yang itu kepor ngan situ di betres tamba kayak gitu betres tam tu igelong ba ngam juklet hakaba ilong unong thok kepor kong lada kampak lade kepor pa manaman badai gunung jonga badai betres tam ni tangata imju pensap ye kepor bad ilong ibu badai han bahai kenu duga te hagawe ngi noong ye long ong ba ini insukun no tamu nong kepor bepenya ngai bang apply kam government leni intre ini business intre tenrai kajing tres tam jung i naga kam kepor kapelong kumni hadu gani ski bat kipor balik kumnui pentelun jaga sih piteng tengi kilong ramba haknya bat ni haknya ke generation hila da usun ram nak mau ha kita lagi story gawat jihan bersisa kanum dejer kerten nama mau dia beri bawan nak long yang kabado tekhen da kadokti lebih jalur ni keditang kecicisa bat kalong ke miki khon utu ulong ukwa ya ka respect baladong ale kimi hangne ai kanwan ra kimi thesha se u polong jo kata kadai kecicipiti jongi urang ba ya kimi ki khon unfortunately bat kalong bas susi kalong ba piu ta urang ba wang kimi ai sego bala thai di suara ko nama riu betrista kong ye tong hi seto jadi ko kita kajing hian do ra ke di generation jo tenga mut banong kadai ke subject ke bakhia bha se di ko ka film ke di ka phalang ye ke jak na ni hoi kuni udai ko kung santam hakat penia tho show ko haga sain perkhat haga sain dur ka sandar ye ka longi ye ko sem dengan ini kisi akan di generation itu juga. Piu kunyi lah jadi bodoh, ngetentang ini kila khen dan uwe jadi kerupong. Wan ki persa kayu ngasan. Lada yo kunyi beruspa. Nadu na cengai kiwan dan pedang. Lada yo bodoh pasuk tu kunyi. Ngai akan di generation kecingi juga. Kamu dah mesti respect. Tengah ngai lembaga ni film kini. Dalam pelajak po cinema langit ki babon ki nong pe bat pin pen i shi ko pathe jo ga jadrin ju pangidei bandon ka kor ko ladu lalu spa ka buron ka kor ka batam ha ku le sibul ku le saja